Čuvari mira i prirode postali su mališani vrtića Pčelice, inspirisani istoimenim udruženjem. 10 sadnica oplemenjivaće dvorište ovog vrtića, a zasadila su ih zajedno deca, vaspitači i čuvari mira. Posle obeležavanja Svetskog dana mira, ovo je druga aktivnost udruženja, a predsjednik Predrag Vučetić o ciljevima kaže. Promocija, unapređenje i razvoj mirotvornih aktivnosti s ciljem razvoja svesti ljudi o neophodnosti istih i potrebi njihovog aktivnog učešća u primjeni i poštovanju i nadogradnji unutrašnjih i međunarodnih priznatih propisa. Uticanje na svest ljudi, i to još od najmlađeg uzrasta, jedan je od motiva, kaže član udruženja Zvonko Lazarević. Sve što budemo njima pokazali kako treba u društvu da se ponašaju i da rastu, to će verovatno doprineti boljem razumevanju jednih drugih i nas odraslih i te dece. Na ovaj način udruženje Čuvari mira dalo je doprinos obeležavanju Dečije nedelje, a deca vrtića dobila su i radne stolove. Sledeće aktivnosti Čuvara mira su učešće u obeležavanju Dana oslobođenja grada 14. i Dana Ujedinjenih nacija 24. oktobra.